empaka zibiri zitebekanisiibwa Patrick Musinguzi aho timu ya Kihamba Ward na timu ya Nyabiserira zishikira muzakamaririzo na bwanyuma timu ya Nyabiserira esingira muzanogo na gori na harisha tuza penalty kutwara ekikopo. Patrick abukubasa kureta hamwe kasharnos kugira ngo bona kwera twase kumanyana akwana gumuramwa mukuru ni teka kugira ngo abakagonji bamanyane n'abanyafsirira bamanyane n'abarabindi na rubindi ruvumba town council na kashari. Abasingira abanyabiserira bahirwe biconco ebirumwe mpira uniform emedali ekikopo hamwe na sente. Mutega kwijira mukenene mboga. Yes, support. Ubire bwa stage abana bitu n'ingabojo bitu naremyeto yitu eshemirirwe mnenga mureke tumutero umungana. Najya ngo bwire n'ubwobu tutandika kureba ngo ibinyeto na promoting talent yabo nabiha imico yiba kuba barumweta kubayamba nababesa bize bakuzana umupira. Ebyo bikiryaho timu ya Nyakato Marcel esingire yabwegeraje ahagora umushanjo hari mukaga za penalty okusinga empaka za Pasika ezitebekanisiibwa muri Bushenyi Shaka Municipality. Empaka zibiri zitebekanisiibwa Royal Nicholas ryakira muhereza kandi timu enanizo zetabiremo aho abasinguzi bahirwe bihembo. Kanyenda twekurakuranye ninja kwija no mwire bo misho buranga kumurwa mwantiro mwishengero ndabaretereza project keko